و با آرمانجا شرمزارکرنا تجریدا گرانکریا لجیره بر آپو برویا کمبوناجنین زنوبیا یا رقا چالاکیه که شرمزارکرنی لدار خستو بانگا آزادیا فیزیکی یا ریبر آپو کرن. کسایت جن چالاکوان قضا حقوقی ریوبرین اوفیس و کمبونین انجمنا سویلا رقا و ریوبرین بشین لشکری و چاندی تولی چالاکیه بون. تیدا جنان بانگا آزادیا ریبر عبدالله اوجلان و قدخیا هوایی لهمبر ایریشن دولتا ترک این لدیجی حریمه کرن. هروها انداما کوردیناسیونا کمبوناجنین زنوبیا شهرزاد جاسم جروج آواتی ویره دیار کر که دولتا ترک بگران کرنا تجرید آرماج دیکه که پروژه نتوا دموکراتیک تک به. نحن نجتمع في مدينة الرقة بضمن هذه الفعالية. موكا جنين رقة يجبو شرمزار كرنا تجريدا جرانكريا لديجيري بر عبد الله اوجلان چالاكيك لدارخست تيدا همو جنين دسازي و كوميتين رقة يدا آماده بون ام تجريدا لديجيري بر ابو شرمزار دكن دولتا ترك بجران كرنا تجريدي آرمانج دكه كو بروجه نتوا ديمقراطيك تك ببا ام وكا جنين باكور و رجلات السورية بيدن كيان ناف دولتي يالهم بر تجريدي شرمزار دكن ونستنكر هذا الصمت الدولي على القائد عبد الله اوجلان.